uwo mushaka kuvuga ni Fanny ndibaza yandamunzi uramuzi niye migenderanire mwagiranye gushika yaho batinda bavuga ati niba muhaye imodoka niwe yatumye ashika kuvyagenze ko ereka umuntu ubucuti nimba ari uronse inshuti yereka ubucuti yibanire neza kugeza igihe iyo nshuti ziyerekana ko itari kwidakwiriye ubucuti bwawe akantu ushaka ko dusa nk'abakerisa kuri ico nyene cabaye nuko amaze kuko habaye imishwano hagati yabo na Libat niho vyakurikiranye n'ivyo vy'iwawe abantu bashobora kuvuga bati mbega ntibyo byavuye ko bavanye na Libat ariko mu minsi mikeya tubona barafatanye na Nagaske ariko aussi tubona bagize na mariage. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndabwiye ngo big up son ndakuvuga iyo ntango ikiganiro ngo don't give up. Yes, iyo utangiye gukora ibintu ukabiheba akenshi benshi babifatira mu nzira hama bakabibandanya ukavuga ngo iyo kandi n'abazungera bananiye. I'm back, c'est mignon, comme d'habitude, inyuma ya kamera, nkunda kuvuga ngo ncango ndi imbere ya kamera. Ariko nasanga ndi imbere ya kamera. Iyo mbadi ngaha rero simba ndije nyine mbari kumwe n'umutumire, abatumire rero je mavise barabatumire badasanzwe. Kuri je ntabari usanzwe. Uno munsi ari très spécial. Turaguha ikaze. Murakoze. Ukuntu uvuga bukebuke. Murakoze. Nk'abantu bari barakuraba habaye iki bumva ingene uri kuvuga bukebuke kiza ndibaza ko banyumva sibyo cameraman ariko guwe neza ndashima Imana uraberewe asante bwe twari tuziranye je nawe cyane oya nibwo bwa mbere uramaze kumva umuntu ukumva ufite amatsiko yo kumubona uramaze kugira je ndumwe mu bari bafite amatsiko yo kukubona wow umunsi wabaye impamo anshanga kandi kaje wa surprise iteye ubwoba umunsi wabaye impamo ibintu byose nigiye yes nigiye aho ni kuri Yagatech se abakunzi bakunda ibikorwa bya minyone antreta nanje bari bankumbuye ubu nene ndire ngo wowe uze kugira ngo ngaruke ambo natembereye wow nage muri vacances batwakira ndakuvuga ngo nimba bakwakira nanje baranyakira batwakira rero je nkuko banzi ndi binyone ariko je umutumire wanje ndamuzi ariko abakunzi ba Yagatech TV usanga batakuzi cyo gitumye ntango igana mvuga ati mu bidondore mu byo bero byanyu murakoze amazina ni Désiré B Mr Romantic Desire ni izina ryanje B ni Bigirimana Mr Romantic nakazina nahawe nakazi oya the romantic na societe muri rusange muri romantic vya vrai gerageza wo nitera kuza kubigereka tu romantic ndakamerite biri kuremera nakunzi barabizi ubwo nzobabwira ninagaruka ni wa mugabo ari romantic tutaganiriye niho bimenye tutaganiriye twamaze kuganira gatoya o tutaganira abana menga sintwenga ariko tuganiriye wabyumvise ndibaza ndabibona bro maya twamaranye si muto hasigaye ko abakunzi bacu nabo babibona baraza kubibona mu kiyago baratwemereye ni wabafungukira ukazana impamvu ituma babibona akenshi amasirno iyo abantu bayakwita muri societe akenshi baba bafite ico bakuye kugira ngo bakwite sirno ugasanga nakazi ukora canke dumwa tukunda kubibona ku bakomedie tukunda kubibona ku baririmbyi aho bahindura amazina canke bakita amandi mazina ariko baba bafite ikindi bintu bakora Desire akora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe Desire ni muhasura bisanzwe mani yikorera yironderera nigiswe cy'inobera hama nk'isanzwe nyene nkunda social media
kuyikurikirana aho none umunsi ko mwayinzanye ko mwayinzanye ko narezo ngenda yikurikirana bisanzwe jewe igituma ntakunda kuja imbere ya kamera nuko nzi ko abantu baba ku ma social medias usanga bafite ibibazo bitandukanye bo birakorohera kuba muri social media n'ingene umengo nyine ni hanze abantu bose baba bakwiye kumenya kwa ibintu byose kubanzi like ndakoresha TikTok mugani gake nkora video ziwanje yego ni ku mpamvu like yisa itaragera ikintu ukora nta mpamvu yo kwigaragaza ari mugabo intambamyi zihari kuri social media urumva nyene iyo umaze kugaragara uba wemera na komante ubwo nka wewe nawe ngicuti ndatinya ka abantu sha utinya basaba nimero ewe babonye sa n'umuntu bozi sawa hano barabivuga muri comment wapi tena tubasawa utinya basaba nimero wapi nta kigenda canje sure eka ndo cameraman abafana mbe bavuze ngo ni yagateke rero muze musabe cameraman acisha ayindukeze gato ibyo ndiko ndavuga muzombwira ko nibeje cameraman umunsi wa mbere muzoshika musaba nimero Mr. Désiré nagutumiye nk'umuntu nifuje kenshi nakoze ama content kenshi ndakuvuga ntarakubona umvuga yewana je nakwamamaje wawe wabaye umusitari wo mwibanga gute kandi ibaze sha ndaje ndabivuge sindirimba sinyina film ariko urashigikira abakinyi ba filime n'abaririmba hake byo byo tumumvuga mu kiganiro ivyo tumumvuga mu kiganiro je ndakuvuga tu nawe usanga uri mu bantu bakunda impano usanga uri mu bantu bashigikirana cyane mba waramvuze urambwira ibyo wamvuze man reka ndabikubwira mu minsi iheze harabonetse novuga ngo ikibazo cyabaye ku mukinyi sinovuga ngo ni ikibazo komitere harabaye inkuru kandi nibaza ko urukurukuru rujya iyo rinze ruvuga riba iyo nkuru umuririmbyi Fanny umukinyi wa filime Fanny Lavine ndamugize n'umuririmbyi yamye avuga ko bikunda haraduka ikibazo hagati yo bakorana Libat ariko byaje biranyuma bigenda birabyara ibintu bitandukanye gushika yaho bavuga ngo umuntu bita Désiré tubona imbere ya kamera ngo nawe ari mu bo yahemukiye kuko abafani yahemukiye canke Libat abafani yahemukiye numva uvuzwe kenshi uza mu biganiro bitandukanye byage birakorwa ku ma social media ku ma TV atandukanye bagenda baravuga ko hari ikibazo cabaye cyuko Fanny Lavine ababivuga bavuga ko barakwambuye abandi bakavuga bati ihibambewe byavuye mu rukundo abandi bavuga bati ihibambewe ibintu Fanny Lavine yarabishubije ariko no munsi nta mpamvu yuko tuvuga ngo ibintu byagenze uko nuko nyenevyo uwo byabayeko arahari shaka kumbaza ko nambuwe ariko je namuntu aranyambura ndiyambuwe tubivuge mu kirundi ciza waribwe warakundanye canke ivyo watanze warabishubijwe ni kimwe muri ivyo warakundanye Mr. Romantic Nakunda biragutangaje oya pe kandi uri umusore mwiza uzi ko igihe wakora inkofero nakwitegereje twari kumwe n'umusheri wanje hagiye inyuma ndamubwira ati mani nge mutipe uramubona wewe mani yagira nkubita ikofi baze ko wagira unsambuwe tazotuma bantera amabuye mu ikarita gukunda nawe nico bari gitangaza wow okay en plus Mr. Romantic okay asante gusa nyine wese bwa kumve ko wamvuze nawe je narakuvuze ariko nararonsa bamvuze maybe bafatiye kuri ibyo kuravuga ego gusa nyine je nta commentaire byinshi ndabona mbere n'abagenzi babiyo ego nta commentaire byari
numva ko ngomba kubishirako yego kugeza igihe abantu babuze bati no twe twarakuvuze tukuvuga utahari ubu rero waje ngo basi umare like donc ukureho ibyijiji ku bafana bacu na cyane cyane ko bakuvuga ko yari ubu deja ari umugeni bo muri kuvuga ubu n'umugeni yego so byabaye cyane mbona bamwe bashatse kubona kumenga ndabagaye ko yego ndavuga ko reka naje gusa kihari nuko nta ntambara irimwo muga ku byo mushaka kumenya uwo mushaka kuvuga ni Fanny ndibaza yandamunzi uramuzi niyo imigenderanire mwagiranye gushika yaho batinda bavuga ati niba muhaye imodoka niwe yatumye ashika ku byagenze ko niyo imigenderanire abantu batamenye mwa mwaragiranye kuko Fanny Lavine mu biganiro agiye arakora barabimubaza kenshi wamuhaye imodoka aravuga ati je nta muntu mwigeze angurira imodoka nije nayiguriye ariko nawe bakavuga ati niwe wamuguriye imodoka wowe as umuntu bavuga ko erega nibuka hari ikiganiro kimwe nigeze gukurikirana kuri ibyo umuntu atemera ko azi umuntu yokomera ko yamuguriye imodoka gute haba amaze kuvuga ko atanzi byari bisobanutse kuvuga ko n'imodoka atacu duhuriye ko nayo gusa ikintu kimwe nkunda kuvuga abantu bagira uburyo babaho yego bagira amahitamo yabo y'ukuntu babaho iyo umuntu ahisemo kuba uku kuntu ntabwo ushobora kubimukuramo yego kandi nubwo ugerageza ni ukumuha inama bisanzwe yego hari abantu babaho bakora ibyo bihitiyemo batumva n'inama abandi babaho you know je rero nk'umuntu mbanzi situation yanje n'uwo muntu yego bishitse nkasanga ariko aravuga ati umuntu ntawe nzi nibyo muvuga ntabyo nzi ane warira ko na Petero yihakanye Yesu rero vuga ati wowe uri Yesu akakanya yihakanwe vraiment oya na karori nimba byarashitse yego umwana w'umuntu akihakana Yesu Imana ibyo bari bitangaza ko umuntu yihakana Désiré ibyo bari gitangaza ahubwo igitangaza ni iki ngene umuntu yo kwihakana je numva ibintu birimwo kugira ngo umuntu akwihakane haba harimo byinshi byabaye twebwe tutazi wowe wibaza ko byaba byarabaye kubera okay reka dagucire ku mayange basi yego ko nakwitavye reka gucire ku mayange kandi twaramenyanye ariko uko abantu babifata kose ntabwo twamenyanye ngo ndamurondeye like nko kuno kurondera mfise gahunda yo kugutereta akoromba ariko navyo nta kibazo to akoromba ntabwo ariyo gahunda yatinye tumenyana iyi gahunda nibaza ko nta nubwo nari kumurondera sinibaza tumenyana nawe twamenyanye kubwo like ushobora kuba ukora kuri iki kinyamakuru hakaba hari umuntu hariya muri comment araje aravuze ati wow kuhaje utanga amakuru neza uri umunyamakuru mwiza dukeneye gukubona kuri TNB nka Karoli you know uwo muntu agufitiye like iyo vision agufitiye ibyo byipfuzo ubundi aba ari umufana wawe akomeye cyane rero na Fanny no habyahereye byatanguye jewe nsa n'umuntu like umwatura k'ibintu byiza yego umwatura k'ibintu byiza rero byafatiye mu mpano urazi ko ari mu kimafera yego abagize amakinga niki hari n'abaye babigwaniyemo muri comment hari comment zimwe nashobora kubarangona abantu bagwaniye muri comment abantu batoye inkuni abandi bageze kandi nawe urawitegere arumva abana nyene biri serious birashika kandi uburenganzira bwawo mugabo ikintu kimwe nca mbona ni ukutamenya ubuzima turimo isi kwiteye yego maze gutahura isi ukamenya ukamenya kuko ibintu bibaho bujyajya bubaho urukundo rubaho kugira neza bibaho yeah hano gacumenya ko finale
bigira iherezo nta mpamvu yo kwigura afata bya wubaka ugwanko gusumba kubaka amahoro yego nivyo twaramenyanye tumenyana mu rugo ugenda kubwiye namuha ko haje mu byo akora gukina filime ibyo namwipfuriza byari birenze umupaka kubyo yari kuri level yawe nashobora kugera ko yego ara kwipfuriza umuntu uti ni wenda ashaka kubona uri deje wa berebe uno munsi wabikubwira uvuga ati utagira connection nimwe esho kugaza umwana bibaho hamwe nabwo ati nyabona birabaho kandi nzokubona kuri yewe ubona nk'umenga ni indoto z'ibisazi ni gitangaza ryo banye bibaye nuko byagenze namwipfurije kumubona ari umukinyi wo ku rwego rwiza akina n'abandi so kigihugu like muri ubwo buryo yego ambwira ati no izo ni inzozi naramutahura kuko yambwira ko ari ibintu atabona ko bishobora kugira kuri level ndamubwira yego mbere ashobora no kubihagarika hari izina wavuze Ribot nawe yarigeze kuvuga ko ari mu bantu bamuteye kuhaje agomba kubivamo Fanny agomba kubivamo yego Ribot amubwira ati no no stop nibaza ko twaziye aho igihe ribere barayimubwiye cyo gihe nanjye twaragiraniye communication hari 2020 yego none mu kumara kwaje nawugirane ndashaka kubona kuri level canke mwishusho uburyo nkubona mwishusho y'umundi mukinyi runaka mvuga izina ry'umukinyi wo mu gihugu kibanye yego camvuga umuntu afana nawe ashaka gukora umugabo ngufise undi ufana muri uwo mwuga n'abatwenspira yes muvuze ewa byavuze no ibyo nibibaho wikora rota niki ngira amahirwe Imana ndashimira Imana ndashimira Imana kuko yarampaye like no byita ikiganza ciza yego kuko uwo munsi vision yanjye Imana yabona ko atabujyagirimo yego kuko nahagurutse mvuga ko nafite mfise morale yo kubona impani murimo kumbura abona kumenga ntaho yogera ishobora gutuma itavugwa ku izina ry'iwe gusa aho bivugwa no ku izina ry'igihugu muri rusange kuko burya ibi bintu byo muri entertainment muri aya ma industry yacu biryoha iyo bivuyemo inzigo iyo bivuyemo urwango kuko iyo bivuyemo urwango ushobora kuba ufise tala kundusha yego cyo kagira ikiganza ciza kundusha ushobora kugira ikiganza ciza kundusha kandi ukora ibintu bimwe iyo tubikuyemo inzigo rero nipfuriza wewe kugera hejuru wagera hejuru ugakwega ukuboko so niko byagenze naze kubona nabona like ishobora gucamwa tu ncaniga uburyo bya bintu avuze ko bitabaho byoba byo cyendo ndero umuntu nanje nafana ubona fana subundi hari umushiki wacu aho hakurya yitwa Assiah Mutoni naramufana kuva kina kera naramufana cyane yego cyane kandi nari nkiri muto like ndi muri secondaire kumufana kwanje narumva ko one day tuzoyaga tuzokomunikana yego biri mu mutima mbwa nta muntu umwe nigeze ndabibwira icyo gihe Fanny ndamubwira ibyo nari maze kugirirwa amahirwe yo kuba noronka ukuntu nyaga nasi yego ndagira ndinginga Assiah ndamwinginga ndamwumvisha ko yoha collabo anako Fanny akamuha like cyo akamuha ikiganza cyo kuba yo mushira kuri platform yiyo yego byaragoranye barabonye yagiyeyo kumbe bari baramufashije wow aja mu Rwanda bwa mbere agiye ku bw'akazi yari gahunda yanjye wari wa branchije yes ndabikora nyine byarangoye kumwumvisha kuko Assiah n'umustar akomeye burya yego nuko rimwe na rimwe tudakunda guha agaciro n'umustar akomeye cyane muri filime yabaye urumuri runini like ari mu bantu like bakinye filime zigakunda no ifilime no kutazi ibihe byose nk'intare y'ingore ni filime y'ibihe byose naje naho namumenyeye
kandi abantu benshi no bamukundiye so nyuma aza kunyumvira anyumviye dutegura rero urugendo uko yogenda yateguye kugenda ndabimufashijemo yego n'abandi hari n'abandi bari hafi yiwe nikoze ko kuko byabaye surprise urumva si ibintu si projet nateguye ngo ngomba gufasha n'umuntu byavuye muri communication arabipinga yego nshaka ko bibukuri muri meme periode ntabwo byabaye gutegurwa umva ko byasaba uburyo kuko kugenda ikigaruka mara iminsi niki byose bisaba uburyo urumva yes kandi amplis ko nabonye imengo yagiye n'indege yagiye n'indege agezeyo yamazeyo 20 jours kumara Kigali uraje Kigali umaze iminsi 20 Kigali i hotel urumva nayo gurishe sima so byagenze uko kugeza isaha yo kwagenda aragenda icyo nasaba kwari uko nsigara mbona icyo nasezeraniye Assiah yego icyo nasezeraniye Assiah cyari uko Fanny aza gutanga quality aza gutanga like ibintu byo apana byo guhishagurika yego Imana iramufasha nanjye aramfasha abikora neza kugeza igihe numvise Assiah yambwiye ati wow mbonye ibirenze ibyo nari niteze yes ibyo byamahaye icyizere kuri Assiah nako byahaye icyizere Assiah ko umuntu yahawe atari inkandagira like wicigangezo iyo project yagenze neza ibyo rero byaje by'urukundo yego ni naho byavuye ofete kuryoha gukogwa neza kwa project ku réussite yabonetse niyo ingera yabye emotion zo kubaha hobuki cyitwa urukundo na cyane ko umwe n'umusore kandi ubundi akaba n'ubundi urumva nyene kandi ni hatari yes turabyumva cyane ni hatari byavuye aho kuko urabona umuntu umuhuye kuri Facebook yego biragoye kwizera ibyo akubwira ko ari ukuri peut-être tukivugana byo namubwira byose ntiyashobora kubyizera yego ntiyaranze sinenda munzi ntawe nshuti namwe kwa dusangiye rero kwizera ngo umuntu yo mukoreye ikintu namukoreye byari bigoye kugeza isaha kibuneye nibaze ko ashobora kuba yizeye ko ibyo namubwira ari ukuri ari uko yuri indega agiye yego donc yabona nkumengo ni bitangaje yes kandi bitona baho yes nawe nyine yagiye avuze ubwoba ko ataza gufatwa like uko yafashwe yego uko kuntu rero yabonye bibaye kuri ku muntu atari yitize yego akabona arubashwa hagiye kurugira tarabize kako gishaka kuba byaragize ico bihindura ku mutima we kaduzu kamembe bikaduza like you know twese turazinanye n'abakunzi woro umukobwa sibyo urumva birasha ntibyoroshe ku mukobwa cyane mu Burundi kazi kuvuga ngo urumva ngo ndagukunze hariko muravuze ukuntu mwagitinga tukabibona yes muravuze ukuntu mwagitinga tukabona ko umuntu yako niho yavuga ati tera intambwe yanyu imbere imwe gusa zigenda ziterera hama kandi bavanga ikintu kigoze kitavuze bacita icyaha bimaze gushika like nkabona ariko arahindura feelings kiyago n'ibindi avuga ati umuntu akeneye kumva ikintu hamabe cyangwa rero numva ko ababigize big deal ngo bamenyanye gute ibyo ni ibintu bito byavuye aho ariko gutangura kumufasha cyangwa gukora ibintu byose byabaye si kuba ngo byazanwe n'urukundo like ngo namubonye ndamukunze ndamushidukiye niki cyane ko nta hit nari nkeneye kuri fa wari unayifise ahubwo jewe hit narayimuhaye warayimuhaye bro kuko deja nibaza abomvuguruza nabo bacambwira nigeze posting nta na rimwe twigeze dushwana ngo posting je nta n'umunsi uvuze ko ivyo ari wabikoze byo kugenda mu Rwanda ndumva ko ari support ikomeye cyane niyo hatari kuja mu buryo bw'amafaranga ari gusa guhura ukavuga ati ico ni igikorwa kinini kuko niyo utoye umuntu ufise amafaranga yawe ugatora umuntu ngo akubere manager w'ibintu byawe uramuhemba amuhemba kuko ku managing ibintu bikabareshi
ni igikorwa gikomeye cyane yego kandi ni igikorwa utagura ntugikura ku muntu n'imana y'umuntu gupuraninga ikintu kigacamo n'imana y'umuntu so turetse kuvuga ibindi n'ibindi icyo ni igikorwa tu cyakoretse kuri jewe rero yari ameni kuko byari ibintu nipfuza kubona ko nakubwiye nimba utabizi abanzi kuri TikTok banzi cyane ko ndi umuntu nkunda igihugu uno munsi hari n'umunyandikiro kazamba ngo nguri Désiré ngoma ngo akunda igihugu bakunda ubu ni ibintu bindimwo nta muntu yabimasemo nta nushaka kubinkuramo ni ibintu bindimwo kuko je ndazi sana mfitaniye n'igihugu yama ndabibwira n'abajene nubwo hoba hari iki aramva ibibazo biba no mu rugo biraba abavukana bagakubitana imitwe n'iki ariko ntibisigura ngo urareka kuba umunyamuryango ushaka gushwana na famille wanashaka ukomoka ukagenda kuba hanze ariko bageze kugira rusansu wandikwa kuri famille kwa gasupari ama n'igihugu rero uko byogenda kose igihugu cyawe n'igihugu cyawe ushaka no kugenda ahantu ukaja muri Amerika ukaronka ubwene gihugu n'iki ugatunganirwa ariko igihugu cyawe ugomba kumva ko umutima utera mu ndome cyane iyo bigeze aho ni ukuvuga ngo wowe ubutahura biranagufasha no kumenya iby'Imana sishobora kumva umuntu avuga atubashira iki gihugu avukamo hama agacambira ngo numukirisu ngo yaraminuje muri bibiri nkubona ko nta kigenda kuko n'Imana iyi itunze ijisho ahantu hambere imbone zikubita ziri ni kuba ku gihugu ku bantu bayo nuko byagenze rero tuba turinjiye mu rukundo ibindi birakoreka tu sinzi ko hari ikindi ubazo siturashika neza na neza aho ibyavuzwe byahereye kuko ibyavuzwe byaherewe ku modoka hari abantu bari babonye Fanny Lavine yari umuntu yipakiza nk'abandi akagenda amaguru nk'abandi ariko mu minsi mike babona Fanny Lavine yaguze imodoka bavuga bati iyi modoka ifite aho yavuye ariko Fanny Lavine wamubaze kiganira avuga ati nta muntu umwe yanguriye imodoka nije yiguriye erega ukora muri entertainment naho ndayitinya nawe itinya uzoyirinda ku munsi cameraman yagutayeho kamera ntazabinkorere pe no kuvuga ngo yaramaze kwitwa umusitari none yumva yaca avanga imodoka si wiwe hama mukomeze mu mwubaha ntibyari gukunda mugari abantu bemanga bati jege ikintu nagihawe n'umuntu bivanye si bose rero si bose hariho hari umugwi w'abantu bafise ikibazo cha superiority iyo ufise muri wowe ikibazo cha superiority biragoye ngo ubwira abantu ko wafashijwe ahubwo bikorohera kumva ko wafashije kuvuga ko wafashije nako ikindi kandi nubwo black dufate ko atakibazo cyari kuhaba dufate ko tutanatandukanye hari ibintu je ntigeze fata nk'intambara ngo ndabimwanyira ngo numve ko avuze ibintu bimbabaje navuze tugitangura umuntu wese agira ukuntu abayo kandi umuntu wese agarana inyungu ziwe cyane kuko noko watwaramenyanye twamenye je ndamurondeye umutima mwiza tu mugani byoshe biranashoboka ugasanga amaze kubona umutima mwiza aho kurindira iby'umutima mwiza uzotanga agaca kenda gushiramo ubujyajya bwo kugira ronye byinshi cyo cyose birabaho ahako ndiko nakubwira par exemple ndiko ndiyumvira ni analyse abavyumva baravyumva so nico gihe kuvuga ngo Désiré sindamuzi ngo video nabonye kuvuga ngo imodoka nje nayiguriye kwa video nabonye nk'umuntu yaramaze kwitwa umustar njambona complex zo kubiyemera zo kubivuga n'ibintu mba nafata ibisanzwe tu ariko igihambaye mu mutima wiwe haba hari iki burya rero nasanze mu mutima haba hari iki igihambaye umuntu kumbura ari hafi yacu igihe byaba abazi iki ntabazi ukuri abazi ukuri cyane baza ngo ibyo uvuze birakora ukuri kuri muri we
Jamais. nico gituma no ngaha muri commentaire nibaza ko abantu benshi mutaza kubihurizako kuko abantu ni ngombwa no mu bafana rega abafana bari mice itandukanye nigeze kubona post ya Fizo Big Fizo niwe yigeze posting igihe kimwe abavuze n'abavuga ati jewe umuntu azovuga ibintu bibi kuri post yanje nzomubloka ukeneye kumbwira mbwira ufatiye ku byo nakoze umbwira ibyo guhinyanyura yego byo gukosora mugana nuze gufata ibintu nakoze nasize ko Nije ngo uzubica amazi ubituki dushaka ko block aba bafana rero bakamaro n'abafana bavuga ati byaryoshe bagize analize nukuvuga ngo impamvu mvuga ati nabagaciro barashaka kukubwira ikindi kintu worenzako kugira biryohe kurusha mugumu yakome nduru atacu yabonye yo kubwira iki ntakiri mugabo umuntu akome agerageje kuvyumva arumva ko ibintu byabayeho igihe kitari gito kuko umuntu iyo murinze mumenyana hagera aho winjira mu ma programme yiwe kumva ko umusupportinga mu buryo bwose haba harabaye ubucuti budasanzwe ariko iyo bitagenze uko wavyifuza canke nawe nyene nta uzi niyihe mbarutso yabaye kugira ngo Fanny Lavine mutandukane kandi mutandukane kugira aho kwihakana ko atakuzi kugira bavuze ati no kwihakana Yesu nakuvuga mu ntango tumenyana yego nje nabona agaragara nk'umuntu ari honnête bivanye n'ingene acting kubera ko uretse kwa acting tinya umuntu akubwira kahise kiwe neza umuntu abasa n'uri karakwereka ko ari akakwereka ko ni wewe kandi ugasanga mu byakubwiye harimo kuri utigeze wumva ahandi kuko umunsi wa mbere twabiganira ko yamanje kumbwira uwari we kugira ngo numve ko nshobora kwemera arambwira kahise kiwe karenza ko mwumvise ako tuzi ku ma social media maze kubyumva ibintu bisanzwe umuntu iyo amaze kwitahura afite ntakwihishemo uri umuntu uri normal nta mpamvu yo gukubita kuntu ku muntu akwihanyeko udatahura ko nawe ushobora gukosa cyangwa ushobora gukora cyane ko bayakwizeye yakumva kwaturira no one is perfect rero icyo ndakimwemerera uko ndibuka ko mu minsi ya mbere ko nyene mbyemeza ngo tumve ko twese tugiye mu rukundo yarambwiye James kahise kanje naka sinyine ko byumva ahandi arabimbwira binyo sinabona bimeze neza kandi abona n'umuntu ankeneye abona n'umuntu ankeneye cyane kurusha uko ndamukeneye haba no muri feelings zo kubonana narumva ko akeneye ko tubonana kurusha uko je ndabikeneye ndamubwira ati rindira nzoza ndikura ariko nzoza hari ikintu kiba nanka gukora visite yo kuza gusa kuraba kubonana n'umuntu ati nzoza hari ikintu kiba bica bituma hari ibintu byacu bisa n'ibigomba kwihuta ibintu byacu bisa n'ibigomba kwihuta kugeza nyine naho tujya mu kubiyago byo gutegura ubukwe niki je numva nta kibazo mfise cyo kubikora kubera ko iyo bishitse ukagirirwa amahirwe nkemera ikintu mba ngomba kugikora ndaza kwiyaranje ndagusaba ikintu kiganira ikibazo ntuzi ko nza kucemera ndaza kukonvenga nugirirwa amahirwe nkacemera uza butomboye ariko kucemera biva kure ndabizi iyo atari ico nkora sindacemera ibaze ko ndagukonvenga sawa okay sawa utanderanya n'abafana bawe usanga hari abakuzi kundusha baze kubyandika muri commentaire okay so jewe rero bimaze gukura of course nimba narahagurutse kumushigikira bisanzwe umva bimaze kuja mu rukundo agomba kuba agatege kuko ubumvaho ko ari byo ukora wikorera project yo mu Rwanda iheze agaruka kuko habaye zibiri yakinye muri Gatarina yo kwa Assiah Mutoni
Assiah nabakina mu mupfakazi mwarabibonye kandi gukina mupfakazi ubundi ntibyarimo yego ni wa mubano wanje na Assiah gusa narabimusabye for the second arabyemera abyemeye tunategura izindi projet hari gukorwa filime bari y'abarundi n'abanyarwanda like yewe itacha bigenda ko bamwe ibintu by'ibintu zeye Assiah araje kumutemberera hani Bujumbura mwabamubonye twaramubonye yewa umuryango ubundi bari wamaze kuba umuryango kuko na Assiah yari yishimiye ibyo bintu byacu byanyu umenya ko urukundo kubwirana ndagukunda like byabereye mu nzu kwa Assiah ngo byari yo wari canke no aha ufite kubiganira ko kuri telefone nico gihe yari mu Rwanda byari ibintu Assiah yishimiye cyane cyane like yakunda ukuntu nkora ibintu agaca ko ashimishwa n'ukundi n'undi muntu ukuntu abikora kandi ungumitayeho ukuntu wa planning ukuntu reacting kubishobora gucamo ibintu bikaba byiza cyane rero yarabyishimiye yaratembereye no nubwo ntari ndahari yego twaraganira bari kumwe nkumva nyine ko turi en communication mugabo Assiah amaze gusubira inyuma harabaye misunderstanding mu bintu bwagiye buba like nkajamo abantu bambwira ibi nibi abantu bambwira ibintu byinshi yego mfise impano yo kutagira ku mabwire y'abantu kandi like cyambo cha mone yani bavuze ngo emera risk no kudafata risk ni risk iyo nekenze risk aronke yawo kubiza gukurikira ikindi namarabivuze nubakiye kuri principe ivuga ngo montrer la confiance à quelqu'un jusqu'à ce qu'il se montre qu'il ne mérite pas la confiance. Oh my god, mbega umugano goye. Kuba makiragoye gato ico kintu. Ereka umuntu ubucuti. Nimba ari uronse inshuti yereka ubucuti. Yibanire neza kugeza igihe iyo nshuti ziyerekana ko itari kwidakwiriye ubucuti bwawe. Nimba ari Yuda akigaragaza fresh. Akigaragaza ari Yuda nimba ari inshuti ya vrai ikigaragaza ko inshuti ya vrai donc ivya azokora mu nyuma ikigaragaza. We ntuba impamvu yo gutuma utandukana n'undi muntu. Yego. Nimba wemeye kuba inshuti y'umuntu, emera kuba inshuti y'umuntu. Wareba ivyo azokora byose, emera kuba inshuti y'umuntu. Yego. Kugeza we nyene. Irengagiza amakosa kuko n'ubundi icubahiro c'umwami no kwirengagiza ico yacumuweko. Sinze ko byumva. Kugeza igihe wa muntu nimba atari wo kubana nawe azokwamagaragara mu bintu bibi kuba rero atashije gutwaye azotekera Bibira nivuga ngo umunyakibaho ngatawe umwirukanye umunyabyaye gatanga imwirukanze cyo kirazwi azotekera agende yego hamasigara amahoro. Donc iyo byarashitse muratandukana byo utayitwiteguye akantu ushaka ko dusa nk'abakerisa kwisho nyene cabaye nuko amaze kuko habaye imishwano hagati yabo na Libat niho byakurikiranye n'ivyo by'iwawe abantu bashaka kuvuga bati mbega ntibyo byavuye ko bavanye na Libat ariko mu minsi mikeya tubona barafatanye na Nagaske ariko aussi tubona bagize na mariage. Jewe shaka ko antwara abantu bumva bumvise wewe wakiriye gute invitation? Okay, uretse ko ta invitation nahawe yego antwara bibo ubundi nta kintu kinezera nko kumva ex yagironse umugabo Griva ko atakintu gikora mu mutima ngo uvuge ati oya you know why Jende umuntu okay ndi mukiriso mu bisanzwe ndi mukristo ndi umukristo mu bitwa poroti sindi mu poroti jende mu adventist ariko ni domaine protestant yego ni muri category protestant nako okay ico cyatse kuvuga ni iki mu kuvuga ngo nzi yuko iyo ukoze ikintu cyiza canke kibi kigira ingaruka yego mu buryo bugaragara canke butagaragara yego rero iyo bishitse umuntu ugahemukira umuntu
murumva dufate umumenyi ijisho yego hamukazi w'ubuzima bwawe bwose ugasaza ukarinda usinzira mu muryango wawe atamuntu amenetse ijisho zoshimira Imana kuko ibyo nzi mfatiye kuri Bible yego ikintu ukoze cyane cyane kibi cyangwa iciza bigira ingaruka iyo ukoze ikibi muri ino nzira amaherezo mu muryango wawe hazoba umuntu akora ikintu kibi gisa cyangwa ndakora mu njagi yego so bishitse rero umuntu yahemutse nk'akarorero umuntu yahemutse amemukiye like mba numva ko mbasiga ndamugirira impuhwe z'uko ashobora guhura n'ingaruka z'ubujyagiye yakoresheje nibwo bwo bambasigaranye jewe gusa kuko mba nibuka like ukuntu yaje nk'akamarayika iki n'iki urumva hama nyuma agahinduka intare iki n'iki urumva sima mfise umwanya wo kwisobanura no ahubwo msigara ngira ubwoba nkavuga no wa muntu ko nizera Imana jewe yego kandi nizera no kuguntu ikora nimba Bible ivuga ngo guhora no kw'Imana baribaza ko bitabaho ni ukuvuga Imana bari ngombwa irahora tu coco rero iyo bishitse umuntu akanyumukira ntegiye kubabazwa n'ivyo yankoreye afite mfise ukuntu mbabaye ndahura sinashaka n'umuntu amvugisha ndaceceka bishobotse nkajya mu nzu nkiyogarara nkafungura umuziki ubundi ndi umugenzi w'umuziki canogura umuziki hama nkafata pause jenyene ewana ubonye nsohotse nsa n'umuntu yibagiye ibintu byose Mr Romantic yes nashaka mu majambo make twavuze ibintu byinshi ariko twabivunaguye hari abantu baba bumvise inkuru bakavuga bati naho umuntu wowe bavuze ko atagana nk'ibigutwaye umwifuriza mbere n'iterambere muri vyose ariko nshaka kumenya isomo vyagusigiyeho mu buzima bwawe busanzwe. Okay, situation yose isomo yansigiye yego ni menshi ubwa mbere yego nuko like ibintu bibaye si byiza ko ugira mu mushuhira w'ishavu kuko iyo nza kugira ku mushuhira uretse ni w'ishavu wanje yego kuko gushavura iyo sindabi kubabara no gushavura je sindabifata muri kategori imwe je nava ko narababaye ariko sinashavuye ko gushavura iwanje ifise uburemere bunini hama isomo ndiko ndashaka kuvuga ni byiza ko iyo ushikiwe na situation yego wiga umanza gutekereza ukiha umwanya like wo kwiyumvira ku cyo gukora yego kuko si ibintu byose dufite uburenganzira dukora hari abantu bari biteze yuko nishika hano nzoshika nshwana niki kandazi nawe nyine yarabyiteze mugabo ino si nico gitabo nasobanukiwe kwisi ari cyo gitabo twigira ko twese iyo umenye irakwigisha ukamenya utamenyira kugira playback ikagira playback ikagusubiriramwo so kubyabaye ndabizi ko hari inshuti za hafi byababaze cyane none munsi hari abantu bandi hafi bababaye kurusha uko nababaye n'abatanzi bababaye kurusha uko nababaye abandi nabo babona ko kubikora ari uburofa iki niki nansuye je byo nakoze nta nubwo byafeyarinze yego byarahise byabaye receipt yego kuko intumbero nari mfise byarabaye byatumye ibyo nashaka kubona kumva like numva ko umunyarwanda ragiye filime y'umurundi byarabaye na cyane cyane kuko igihugu cy'u Burundi yes ibyo nashaka ko hagira n'abandi like kuko ntihabuze abantu bamwogeye ko amaze kuronka iyo ntuze iyo platform so kuri je mbona nta kintu kibi cyabaye ahubwo isomo nuko situation uciyemwo fata umwanya wo kuba karume
igira muri situation hamugire correction